iyo wibye murumva ntabwo kwatura ngo mana rero ngo narabyibye ngo mbabarira kandi bihari no wabyibye ahari abantu babyumve neza ibintu umuntu yibye agihari nibyo yibye bihari byaranazanye n'inyungu asubiza ibyo bintu n'inyungu zabyo zose kuwo muntu zishaka ziba zimaze imyaka ijana ibyo niryo jambo ry'Imana ibyo niryo jambo ry'Imana reka tubanze tubisubiremo umuntu waribye yego ibyo wibye ukabikoramwo business bikabyara inyungu yego izo nyungu ukazikoramwo ibintu bikomeye ariko nawe mu mutima uzi ko zahereye ku telefone y'abandi wibye iyo wihanye kugira uzoje mu ijuru ushaka ko umukristo nta ico caha mu kucatura urasubizanya n'inyungu ibyo shaka dusoma ibi biragoye haraduze ukristo buraduze Bibiri ikatubwira ngo Ezekiel 33:15 uwo munyabyaha yego agasubiza ingwate nyeneyo akagarukana ibyo yambuye akagendera mu byagezwe bihesha ubugingo ntagire ibyo kugabitanya akora nukuri azobaho ntazopfa akagarukana ibyo yambuye iri somo riri mu masomo abantu batazokwemera urazi yuko abantu benshi batazoja mu ijuru tubishize muri umurongo wa Bibiliya oya nuwo nyene uwo munyabyaha akagaruka reka ndaguhakarore ibintu yambuye hariho abantu bafise ubutunzi bwahereye ku kwiba nk'akarorero bakaba batiteguye kubuheba reka dufate nk'akarorero umuntu yibye telefone mu rupangu yabamo yego ayigurishije 1500 yego aciye afonda kabutike gakora aciye afonda ga project y'icapati yego arakadandaje kavyaye imoto yego imoto ivyaye amakinga 5 ayahaye abadariste bazi baramunyongera yego bivyaye bajaji bivyaye akavuatire bivyaye parasera aguze mwinka yubatsemo n'inzu mbere biragwiriye agize magaze shop nini abaye umuntu umusupplier supplying adandaza ibintu mugabo abantu baza kumurangura yarahereye ku telefone yagize gute andetaye angro umukoziste no mu detail ariko nawe mu mutima abizi ko aho yahereye nugutwara telefone yo mu rupangu arakabuka agenda kuyigurisha kandi agatonda gusenga nihagira kwipatura rero none ico kimazi hari abantu biteguye kugitanga ibyo bintu byose gucu byikorera ugatugana ko wa muntu yiba telefone y'igihari kamugita ibi bintu byose mfise bya bindi byose uzubona iyo muri bishingiye kuba narakwivye none nkurikije ujambo ry'Imana ryambwiye ndaje kwatura byose ni gwawe ungenze ukushaka ukaba wumviye ngo umunyabyaha gasubiza ibyo yambuye abo bantu ni bande ni Zakayo yabishoboye ijuru Zakayo muri Luka 19:8 banza tuhasome uwabishoboye Zakayo yarabishoboye kuko we yavuze ngo yego Luka 19:8 Zakayo we yarabishoboye bivuze ngo nabandi bantu babishatse bo bishoboye ngabo rero ndakubwiye handitse ngo Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati raba mugenzi umugabane w'itunga ryanje ngira wuhe aboro kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kane mama we umuntu wese nambuye yabanje afata aboro aravuga ati narabimye aboro narabimye ko arabaha yica amande yo kuhaboro ati nagize umutima mubi nariye ndi umwe yego aca yongera afata abantu yagunze yambuye kandi tubika ko uyu yari mutoza kori yatoza amatagisi ikigo c'abaroma gitoza amatagisi cyo bw'amatagisi asanga abantu yibye aravuga ati kugira Imana imbabarire mu mutima we namwemu bariko bakorana ndamuriha inshuro zine none muri no misi yacu harimo abantu bafise uwo mutima kandi rojewe nciye mbona abantu irisomo bajya pritse bakarishobora hariho nabantu aba bakene boca batunga kuko hari umuntu yoca azana ibintu n'inka kazigarukana n'amatongo yose waguza komose kuri ivyo bintu ubutunzi bwose wagezeko niki jambo ry'Imana rivuga sinzi ko abantu biteguye kwemera mu cigwa citwa Zakayo mu gitabo c'ibifuza ibihe byose handitsemwo ko ibintu byose abantu barondeye mu buryo bwa fraud sinzi ko ico cigwa gifise ndabiri cigwa mu bifuza byose citwa Zakayo harimo amajambo ko ibintu byose abantu bakora biri muri business ngo birimwo fraud ibintu byose bya bindi by'amafacture birimwo ibintu by'amanyanga ibyo bintu amajournal de commerce ibyo bintu byose by'amafuti abantu bakora
nta muntu azobyurirana mwijuru abantu bazoriheba kubera ubwo buzima reka ndayarabe ubwo buzima bwera Imana ishaka kuduha n'abantu kubuhuza n'ubuzima nivyo bafise mwisi abantu bazoheba ijuru bazotuma baheba ijuru none ko hari abantu nkuko nabivuze ibintu byabo byose byubakiye kuba barabanje kwiba bandi bazobishobora bazobishobozwa tuvuga twizera rya jambo Yesu yavuga muvyo ngo bishobokera Imana bidashobokera abantu bishobokera mucamaka abantu bavyumve neza ivyo ni bya bindi Yesu yavuga bimeze nko guca mu izuru ry'urushinge kwemera ukoroha ukagira uwo mutima utahura wabaye muri Zakayo utahura ko ivyo bintu byose ufise intango yo kugira ngo bironke aho wabyibye hose ubikuye ari kwiba umuntu kandi uwo muntu akaba gihari hari n'igihe umuntu nkaho telefone wamutwaye ubukene bwaciye buhera ko nawe arakena ukabutungishijwe none nko wibye nk'ikigakorera societe akorera ufise akazi runaka kumenga we hari umuntu acavuga nawe womenga nta muntu yambuye acavuga ati nibyo harigera abakorera nk'abazungu ngo iby'abazungu biraribwa ari umuntu azamba bakubwiye ngo umuntu ngo inkangwirisha hiziritse ngo impene hajya n'impene igitungwa nyene kirisha ngo igitungwa ngo kirisha ngo kiziritse ngo mafu gacavuga gutyo mu byukuri iki kibazo kibi kigo biri bishira hamwe haba ahantu runaka ukora ukayaterura ukayajana ukayubakira ko ubuzima bukaduga hari abantu bashavuga rero ngo Imana ngo yaraduhezagiye no mu rusengero barajayo ngo shimiye Imana akaza n'amashimwe ashimishije mu mashengero kandi baribye waruze ayo mashikanwa Imana ntiyemera kandi arisome ntabwo Imana yemera ayo mashikanwa mwe nayo ngo abantu bazana ngo bari rega ntiyoyemera kuko n'uyazanye ntimwemera oya ngo Imana n'ukuri ntiyemera wewe uje mu rusengero uje gushimira Imana mu byo wivye byateye imbere uwo mutima wo kwiba ukurimwo banza ugire uwo mutima wo kwibanza wihane ugenda ubwire wa muntu uti narakwivye ndatera imbere ngibi byose ni kwawe igihe cyose maze nduha naruha bishingiye ku busuma nakoze umva ingene havunitse Maraki 1:13 ikindi muvuga mutewe muri uho turimwo kandi murabyinyoza niko horanye n'ingabagizi kandi muza nico munyaze n'igicumbagira n'ikigwaye uko niko muza n'amashikanwa mbega mwe nayo mashikanwa no yemera ayo mashikanwa y'ibicumbagira y'ibigwaye ayo banyatse nayo banyaze nayagwaye nayacumbagira ayo satatu Imana ntiyemera abantu bariko batwumviza rero ego bazi ko babaye muri ubwo buzima bw'ubujanja nibareke kwirusha batafashe ingingo babwire Imana bati Imana duhe uwo mutima wabaye muri Zakayo udushungururire natwe tuje hejuru mu giti cy'umusukoni turabe Yesu bave muri ico giti bururutse kuja gusanganira umukiza bazaniye ako gakiza abantu nibabanze bareke kuja kurusha inyo zabo bicara mu ntebe mu rusengero amavi yabo bafukama basenga birirwa ku misozi batamba kandi bazi ko batiteguye gushira mu ngiro ivy'200 ivuga oya ahantu haradu kubera Imana ntigira imbabazi kutazigiriye imbabazi z'Imana nizo ahubwo nizo zo gusunikira kuja umuntu afise yibyiradi akaba yivuza yayibye mu kaminga akayivugiriza kumutakura ategerezwa kuyikorera akayisubizayo tiya radio mwabura ya sabufu bujangiye umuntu umukorera ukaza unonora ukura nibiduka ryawe ry'amatelefone byarahereye kubanza gusopa amatelefone y'abandi bantu uzuraco mu rutwara ucomora ukaba warazigurisha mu nyuma ukaba ushobora no kuja kurangura i Dubai yego ariko warahereye kubanza kwiba telefone kandi ubazi iryo duka ryawe ryubakiye ku matelefone y'abantu bacomo y'ubugunge banza urihebene ryo kuko si gwawe niba usenga rihebene ryo none ko numva niba udasenga nta kundi nyine kuko nubundi ubuzima bwawe buzogarukira muri inosi none ko numva ari abantu batunze ibintu atari gwabo so umwe si babiri mu cyayi gitabo citwa uwipfuzwa mu bihe byose ni page y'amaja 550 mu cigwa citwa Zakayo handitse ngo dans les affaires ubijanye n'urudandazo le chrétien umukristo le chrétien doit montrer au monde comment notre Seigneur dirigerait des entreprises commerciales mu bijanye n'urudandazwa umukristo akwiye kwereka isi yose uko umucunguzi abaye yari muri urwo rudandazwa uko yo kwitwara umukiza wacu ari kuyobora ivyo bikorwa by'ubudandaji muncama ko umuntu wese akwiye uko yari kubihagarara uko yari kubigororokamwo muncama kiyo aba boutique yawe yari ya Yesu
yaba ari Yesu ariko arakudandariza akaza kudandaza ari Yesu nkuko ari canka ari Yesu wahaye akazi ari Yesu uko ari kubigukorera ntagiremwe agatosa ashiramo ntagiremwe agasembwa ashiramo ntagiremwe inyanga akora umukristo umuntu bakwiye kuvyereka isi umve dans chaque opération muri buri gikorwa cy'ubucuruzi ukora il doit prouver que Dieu est son maître niba ucuruje udandaje ikintu ukirangura erekana ko Yesu ari mwari mwigisha wawe mutware wawe. Sainteté à l'Éternel, ces paroles doivent être écrites sur le journal et le grand livre, sur les contrats, les factures et les lettres de change. Ibintu byose bikoreshwa mu rudandazwa yaba bavuze journal, igitabo grand livre, contrat, ama facture, ajya market yo guhanahana ibintu ngo akuriye kuba handitswe kwijambo rivuga ngo kwera kuhoraho. Sainteté arte byerejwe uhoraho. Sainteté à l'Éternel. Ibi byerejwe bizaza kuvuga ngo iyo butike yawe Imana ivuze uburenganzira bwo kuyiterura ikajana mu ijuru. Ikabayo mu ijuru bakaba yemera. Ni yera. Canke ico gikorwa wahawe uwo nabo bagihawe na leta. Iyo operation uri kurakora. Ico uri gukora. Iyo affaire urimwo uri umukristo Imana ikwiye kuyifa ikaba yo yijana igakorera nayo niyo ishatse yo zikayikorera ukubikora urayiha ukora nkuko yari kuvyikorera yabihari munca makuru umuntu akwiye kuyitwara ku buryo avuga ati iyi affaire Imana naho yo yijana ikabera iyi ministeri iyi operation institution abantu ko birirwa bariba iki kintu Imana interuye n'iyi ministeri canke naka kazi n'uyu nkorera ikabidugana mu ijuru Imana yo vyemera. Imana izogira ikigongo nkeka oya zo delibera Imana ha deliberation nyene nizimbabazi niba ata deliberation riri hari tukaba dushaka ubugingo buhoraho ubudashira turi abantu basenga nitwige gukwemera ivyanditswe muri Bibiliya abyo tuyoboka. Umva irindi jambo ce qui tout en professant de suivre le Christ agissent d'une manière injuste dépose un faux témoignage contre le caractère d'un Dieu saint et juste et miséricordieux. Abantu bose bavuga ko abakristo ariko mu bikorwa byabo bagakora ibintu bitarimo kugororoka baba bagaragaje Imana kutari kumujamo baba batangiye Imana igishinga ntaye kikinyoma kitari kikinyoma kandi babangamiye Imana ifise ingeso z'Imana yera mu bisanzwe babashizanye kandi imbabazi babashize agasembwa ku ngeso z'Imana zera kandi Imana y'inyembabazi zitunganye kandi z'inyembabazi hiryango. Toute personne ayant accueilli le Christ dans son cœur prouvera sa conversion comme Zachée. Umukristo wese ego ariko turako nukuvuga ngo umukristo nimba yarakiriye Kristo by'ukuri mu mutima nkuko ngo Zakayo yamwakiriye ategerezwa kumwakira ngo nkuko umukristo nimba yarakiriye mu mutima Yesu nkuko Zakayo byabaye ngo prouvera sa conversion ategeza kuzogaragaza iryo hinduka nk'irya Zakayo renonça à toutes les pratiques frauduleuses dont il avait l'habitude. Agaheba urudandazwa rwa magendreka nkoresha cha kirundi basigaye bakoresha ngo urudandazwa rwo mu kinywabi agaheba magende ibintu byose byiyo bitari ibyo mama we hepfo ngo abantu ntibazoja mu ijuru nguma ndabisubiramo ko oya bazojayo bihanye comme le chef de péage ega kwihana tugarutse muri yangingo ya gatatu ibyo bintu byose waronkeye muri fraude nimba wacira akayira ibintu bikinjira muri fraude kugira nawe uronke ko abantu bose bagaca babizana gutya nabo bakaca mbe waruzi bose biteguye kwihana mbe waruzi ko ubu rega fraude n'ibintu byinshi umuntu aragenda agafata ifu y'ibyema akayivanga n'ibigori agaca acuruza ayo n'amanyanga ibyo cuheba umuntu akagenda agafata ibiharage bya jone n'ibya kirundo n'ibya kinure akashiramwe itoni zibiri agaca ashiramwe ibiro 400 cyangwa 2 by'amabuye n'ibyatsi biro 10 no mu miceri hose byose no mu miceri umuntu akagenda ugasanga agutumye umutumye ngo genda ngurire amabati n'ibyuma uwasanze ku ibutike akajambira ngo nkorera facture itari cyangwa ibi boss ngo nukunyene babijya mama we none niyo mpamvu nanimuze nti abantu nibazoja mu ijuru ibyo bintu byose abantu biteguye kuvyatura ukurikije uko iyo nyandiko itubwiye reka nsubiremo hana baranditse ngo comme le chef de péage elle montrera sa sincérité en faisant des restitutions nk'uwo mukuru w'abatoza kori azokwerekana ubudahemuka bwiwe mu gusubiza ibyo bintu byose rero atwaye baje basegura rya somo ngo le Seigneur d'ici le méchant le gage
qu'on lui a confié, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes basumwe ryasoma umunyabyaha ntiyasubiza ibyo yibye haranditse ngo si nous avons fait du tort à quelqu'un par des opérations commerciales frauduleuses niba twarahemukiye umuntu biciye mu rudandazwa rw'amagendo dukora cyangwa go mu kinywa si nous avons surpris sa bonne foi en affaire niba twarungukiye mu kuba umuntu w'umutima mwiza muri ivyo bikorwa tugakorera muri uko kuntu yabaye yagize bonne foi yarakwizeye kutomwiba ugacungukira ati bariya ati barahumye ati nikuzaza nyene tubahumura hepfo ngo si nous l'avons frustré de son dû niba twaramunyaze cyo yategezwa guhabwa même dans les limites consenties par la loi naho byo byagarukiye mu byemewe n'amategeko nous devrions confesser notre tort et faire restitution dans la mesure du possible kandi gihe cyose bigishoboka ko dusubiza ibyo twungukiye muri uko kuntu tukabisubiza dans la mesure du possible mama we igihe bigishoboka ko ibyo twungutse twose twungukiye muri opération frauduleuse dutegerezwa kurestituwa dutezwa gufata bya bintu wa muntu twamutwaye twizuze sa bonne foi tukabimusubiza byo ati twaguciye mu ryahumye aha nico akira twasanze nk'abakristo tutari dukwiye kubikora ati bujyaje amafaranga twakubwiye ngo mujya muzingo wajya amashasho gugwa 10 byari 4 kino twabonye nyene wivugira ko abantu ushirikiye nakakigaragura ngo ngo zanda guheba 3 ngwibi ngo nta makuru ufise ngo wagenda ngo azozaba bahumunga ngwehe tuzatubakora mu maso hano haranditse ngo il est juste que nous rendions non seulement le bien que nous avons pris mais aussi les intérêts qui se seraient accumulés pendant le temps qu'il a été à notre possession s'il avait été placé d'une manière judicieuse ikikwiriye mama we sugusubiza ikintu gusa cyakindi twaratwaye ahubwo ni inyungu zose zaje mu mwanya twari tukimaranye mama we nukuvuga ngo ikintu cy'abandi watwaye umaranye imyaka 10 izo nyungu zose zikomoka kuri cyo kintu terura nimba ugomba kwihana kwemewe umujane ni Imana mu gitabo cyacu cy'ubugingo izina ryawe rizogumayo ni icyaha cyawe mu gitabo cy'ibyaha rizoba rifuswa niho ubwo buhizugize mu gitabo cy'ugwibutso buzokwandikwamo bitagenze uko banzu gendurira Imana ko uwo mutima